Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga inkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu ni pagayam tayo a Victor ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. May saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon kay ipatpatangatang. Ket pagyamanak unay numapili yumet nga idrama toy surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Victor. Dudwa kami laeng nga agkabsat. Makunak anagasat ti kabsat ko. Ngamin malaksid a nakaadal ken napintas ti trabaho na. Nakiasawa pa'y iti lalaki nga adda mabalin na iti biag. Idinto ta siya kat marigrigat lang arudan, awan pa'y natalgad at trabaho. Rugyak nga arudan ti ag salaysay. Adto yan ti kwarta bulbuluda manong Victor. Ninayo na kon iti 3,000, tapno adamat inayon niyo apang gastos yo. Bali, 20,000 amin day tamanong. Ay na, agyaman unay Janice ating ko. Kastamot lang ka bayaw Greg. Kung naktupay ka didak paayag. Ay na, nakasingsingpot kayo talaga. Rumbang lang nga tulungan da ka manong. Takabsat na ka ngarod kini Janice. Kan may si kamot yan ti makagapo. No apay nagasawa kami dito napintas nga asawa ko manong. Mangbola ka man ako nakon, Greg. Sala ka mang pulbola baka. Pudno ti pagbagak. Ay, wen. Kuna ni Greg nga uray saan mo kanun abayadan day tamanong. Agpaiso? Wen manong. Tirumbang nga ramidam ita. Kat asikasum anaimbag tirugyam a negosyo. Iti kasta, adan tumatan pagtaudan ti pagbiyagan niyo. Pudno ti kinuna ni Janice, manong. Ay na. Agyaman na ka talaga bayaw, Greg. Agyaman na ka ating ko. Awan na nyaman na, manong. Awan na nyaman na, manong. Maragsakan kami ang makatulong kan ka. Wow! Nagpintas mo tanday ta tablet, Gwen? Siyempre, Uncle Victor. Regalo ni Daddy kanyak daytoy. Greg, Janice, ang mga numabali na nawatag lang ang dayta tablet. Sigurado magustuhan ni Brent dayta. Ha? Ha? Kuha manong, ate? Ay, saan Uncle? Diyak kaya't pasalubong ni Daddy kanyak daytoy. Sana bale, taigatangan da ka itinapinpintas yung dayta. Malan, itod mo kanya kung dayta a tablet naneng. Please. Uncle. Ala. Itod mo dayta kina-uncle mo, anak. Greg. Anya? Daddy, anya nga iti usara? Alan, itod mo kina-uncle mo, anak. Di kagdanak. Igatangan ka iti sa bali. Tay barbaro a modelo, anak. Awan mo siguro may bagam, Carmela. Malaksid nga dan gastusan tayo. At dapat yun pagpuunam iti ko ng mga online business mo. Kan, at dapat sobra apaginom ko naman. Ay ka, siyempre mo na. Sinubram lang arudan ti dinawat mo. Ninayunan dapay. Katwa na, utak lang dahil bakit.
Utek ti kasapulan tapno lumabiyag ka. Anya ka laki din na ya. Masila nga pa nagdrama kwarta man. Victor, Ken maysa, aduma ti kwarta na. Saan da nga ipobre ti dinawat ko. Barya lang katakwada na ijay. unangam nakababainon ter aramidem. Idi pay laeng nga da ijay abroad ni Greg. Tultulungan datayon. Inserrek na kapay iti trabaho. Ita, dinawatan manen ida iti dakkel agatan. Anyan tulaangan nga iti ibagada. Numaamuan da nagikat kagaya man iti trabaho. Anya ka kadi Carmela. Datalang matimaka mo, nubilang lang. Saan ka mat siguro nga gipulong? Ngamin, para mo lang katatayo na ito'y gararamidak. Unangam pang nga asim ka di. Taik katumatan ti kinamamartek mo. Kanayon ka maikat iti pagtrab-trabahuam gapo iti kasta nga ugalim. Ay. Mangrugi ka man ako na akong Carmela. Di nakpakibibiyangan iti kahit ko nga aramidan no di mo kaya tiriri. Nawatam! Agmerienda ta pay lakay. Adtoy. Oops. Oh, nagimas eh. Ginitaan ko naman. Siyempre Inlutok day ta. Ala, mangantan ka bayatan na napudot pay. Ay, katuwa na bakit? Aywan, tanak tayo. Adain bati ka para kenkwa na lakay. Kananan to apaman asumangpet manipo di pagadalan. Nasayat mo nga rin no kasta. Na? Ramanak man nga rutin luto ta sawak. Nag-iimo sa talaga. Katuan Siyapay ti kunam. Aywan gayam. Kumusta mat tandag iti negosyo tayo? Okay lang mat bakit? Bilibak nga rin diti kinapigsa ti grocery. Kasta mo ti laundry shop. Kaniti resto bar. Nasayat mat nga rin no kasta lakay. Well, iso nga rin da jakon sayangin ti jakon pa nagsubli ija barko. Wen ken maysa, saan ka matlangan na palubusan no bilang? Anya? Umdas mat siguro dagiti negosyo na ipundar mo pagtaudan ti pagbiag tayo. Naipundar ta ko na bakit? Ayun gaya. Anya itayan tay kunam nga ibagam kanyak. Ni Manong Victor Ape ni Manong Victor? Imawag manan itay. Ape ka no? Awan kanun ti kananda. Malaksid iti dayta, dandanida pa'y kanong maputdan iti danong makansilaw. Kasta ka di? Uwan lakay. O di, ikantay da iti groceries. Mangtag ka matan iti pagbayad da iti silaw kan danong. Hindi kasta, saan da maputdan? Kasi daman. Ay, nakababainan kan kalakay. Panagrik na ngamin kaslaw mababuso matan ni Manong Victor. Ape mo tanako nung dayta bakit? Kasanong kat edi pa'y lang nga tultulungan ta ida. Angam kita man. Saan madlata makabangon-bangon. Kanayon pa'y maikat iti trabaho na. Anyang itamuta bakit? Barang numapatakkel da nga agasawa ti online business arinugyanda. Agtalag ka kadiki ni Manong mo. Oh, ape kasto ti lang ang Mayra? Ada ka di parikot? Ay, kwa Manong Greg. Parikot ko nga rin ti ikit ko anong padakkel kanya. Oh, abay. Masakit ka di? Saan matkit di, Manong? Naduktanak lang amin nga isugsugal na lang ang gayam ti patulod ko ang kwarta ken kwa na. Anya? Ay, nasaya at matipan nakisarita kadakwada. Ngam kaslasyak pa'y kit din tinagbalin adakas. Malagip ko lakit nga ruti kabsat ni Manang mo, Janice. Nabayag ni mo't ida natultulungan. Kuna ni Manang mo, akaslaw mababuso mo't tan. Kunakmat nga ikan mi pa iti tsansa. Parang mapadakkel na mo't tirinugyan da nga online business da. Nakita yu ka din ti online business da, Manong? Saan pa Awan mat siguro ti dakas na numapan yu kitaan. Ti kayat ko asawan, pasyarin yu. I-check yun no pud nung ada negosyo da.
amangan matnupod no ti atap ni Manang Janice. Nga abuson da kayo matan dagiti tao at tultulungan nyo. Adto yun ti kapen, Victor. Ket, apay kasta tilangam. Kasla masursurun kami. Kasano, kat nabarbartek ka manen anagawid idirapi. Imbes at tulungan nak iti online business arinugyanta. Saan mo't taon-una umot ti panagin inom mo. Awanen nabaybay-anen ti negosyo ta. Naistaken dagiti produkto aginatgatang ta. Lugi negosyo ti kastoy. Imbes nga umasensumat da tao. Saan takastamo ngamin ti ugalyam. Tapay nga asak ti pabasulam. Saan laeng aday ta? Parikot manen ti pang tuition dagiti anak ta. Panagbabayad pay manen kadagiti bills. Ay, nagrigat ti kastoy abiyag, Victor. Bayam, tama pa na kay Jay Balay da Janice intun madamdama. Magibagakin ni Bayaw Greg iti kwartana. Anya, hoy Victor, agbain ka madmat. Kanayon la ka din nakasta. Nabayagan at tultulungan na tayo. Agbain ka madmat. Carmela, awan ti rumbang nga ibain ko. Kabsat ko mat ni Janice. Kan maysa, dakkel ti utang na anaimbag anakam ni Greg kanya. Saan da anagasawa ki ni Janice no saan agapukan niya. Victor. Pudno, di bagbaga, Carmela. Kita man ni Greg. Saan mo't nga isutigwabo ka? No saan ko nga inilakad kin ni Janice? Saan da kumamot ang nagkatuluyan? Wanan, angam saan lata na saya at agundawayam no anyaman day tanga utang na naimbag anakam kun ka. Kan maysa, saan damot ang nagkurang? Inted da amin akasapulam, tinulungan da ka. Tumalnakan, Carmela. Bay anak lang ka di. Bay anak iti diskartek. Ngamin, may iranod kamot lang iti da itong aramidag. Nawatam! Awan ni Greg, Manong Victor. Aday na si kaso na. Kasta ka di. Sayang nga ron ano kasta. Sapay napatig kumatibagakan ko ana. Anya nga minday jay ayamanong. Apay no ibagamon kanya. Ay, kwa. Aljay kwa nga minating ko. Ay, kwa. Naibusan kami manan ngamin. Dumawat ka manan ititulong, kasta ka de. Uwan ko maating ko, no? Adapan nakabalin na, Kumusta gaya man ti online business yun? Anya nga ti madama iti rinugyan yung negosyo. Awan man laang mat ti maistorya, may papan iti dayjay. Ay, kuwang amin, medyo nakapsot nga rod. Nabambanog nga rod ang mga asikaso. Isulat tamot. Basit ti kita. Tanda ni awampay no kwa. Sigurado ka? Sardengam ngaminan ti kinamamartet mo. Iti kasta, makafocus ka nga agtrabaho, kat umasenso matibiyagyo, manong. Ne. At sino manan ay tinagatil titila na anang idanong keng kang agbarbartegak? Nabayagan adya kang aramidin dahi taanin ko. Nagbarbalo akon. Ay na, di kan makapaglibak kanyak, Manong Victor. Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo kanima ng Carmela idikalman. Laklakayan kan, Manong. Panunutam mat kumati salon at mo Panunutam mat ti pamilyam. Nang runa dagiti anak mo. Awan na sayat nga itad ti kanayon a panagin inom mo iti arak. Naminsang ka lang at imulong ang nakadadon timbagam. Laglagi pa ano saan agapukan niya? Saan kayo mat nagkatuluyan kini Greg? Manong Victor, saan lang anam na minsan da kayo at tinulungan? Mano atawin matan at tultulungan da kayo? Kinmaysa, no saan anasingpat ni Greg? Saan kumat amagustuhan? Nga uray pa'y anya ti ikastam amang pilit kanyak. Sapay la kuma. Ta saan mon nga iboy-boy day taabanag kanyak, Manong? Kurang nalangan kat ibagam abayadan da ka, gapo iti panagasawa mi. Huston! No di na kahit atulungan di saan lang?
Manipod ita! Lipate mo ang takabsan mo! Paglagan. Dami kwarta ni kumpare Alito. Pinabulunan na. Pinainom na pa eh. Ayos na. Kasi ito biyag. Nagganas niyo. Kung naman. Sa bali at talaga no amumati dumiskarte. Ano? Ne. Parang bang magaya man. Agpatang akong manggiliti kalsada. Manutelugan ni tanga. Dito na nakalawlaw ti pagnaan. Parang ti magna. Hindi kasta makaawid ako. Gaturog ang ngamin nga. At tatraga masawa ko na! Kahit mo sa bakit? Nagapa kayo kini Manong Victor sa bayapin manaw? Ay, wala kay. Kasano, kat aglablabas mat ngaminan. Iswadya ako nakapagtapal. Binagaaklaan mat. Ngam isupay kit diti adaganas na nga gungot. Lipatag ka nun nga dakabsat ko. Mala, bayamon bakit? Nakuna na lang siguro ti kasjay. Kaputan na pudot ti ulo na. Malaksi di ti dayta. Namuampayin ti panang lukloko na kadata. Ay, mabainak unayan kan ka. Gapo iti kasjay nga ugali ni Manong Victor lakay. Bakit? Agasawatan. Isungawan nga rudrumba nga pagbainom kanyak. Sipon mo sa nga tagun uni. Uwan lakay. Ni Manang Carmela. Ay, anyaman nga tantibagana. Ay, katsong bata mo na, iti kasta maamuanta. Ay, ang mga numangibaga manin iti kwarta. Sumpatam nga ruden, tapno maamuan no anya ti masapul da. Ang mga mo't no napatid ti bagata. Hello, Manang Carmela. Nakaawag ka man. Hello, Janice, ading ko. Kaya't ko lang nga ipakaam mo. Nga da kami itan ito ospital. Ospital ko na, Manang? Sino tina-ospital? Na-aksidente ni Manong mo, Victor. Anya? Agyaman na time may kayo adagos, Janice. Kat, kumusta ni Manong Victor, Manang? Madanaga. Ngamin, aging gaitakat saan pa'y anakapuot ti kabsat mo. Anya? Sigun ka dagiti doktor. Masapul ang makapuoten da ito'y iti unag ti 24 oras. Tano saan, amang ano delikado ti kasasaad na. Apay ngamin aya, Manang. Anya tinapasamak. Apay aksidente ni Manong Victor. Ay na, amumatan ti kinaman nanginom ti kabsat mo ating ko. Nabarbartek manan Kabayatan ti pannagnanang agawid. Isumatan ti panaka-aksidente na. Sigun kadagiti nakakita, aggiwang-giwang kano amagmag na ititeng ati kalsada. Isumatan ti panangdong partitrakkan ko, ana. Kat, nakita na ka di ti plaka ti nakadongparkan ko, ana, Manang. Timulong ka di amay taray dito yung ospital ni Manong. Daytaket nga ron ti parikot. Ngamin, intarayan na ni Victor. Intarayan na ti panangdongpar na iti kabsat mo. Kumusta kan, Manong? Like, nagsakit entero bakit? Unang lakit tinumatay ako. Manong Victor. Ading ko, mamati ka man kansan. Kahit ko, tiagkin daw, iti pamakawan ka na kayo, kini Greg.
Inabusok ti kinaanos. Kinasingpat yu kanyak. Manag, ang pagpapauyak ita. Dahito siguro ti wagas ti Diyos. Tapno makaamirisak. Katagbalbaliwak matan, ading ko. Maragsakan ak iti day nga imbaga Manong Victor. Agyaman ak tanaka-amiris ka matlaangan. Kat ikarik, tulungan da ka ama kabangon manan. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat nga inta drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Jojo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a Jojo. Adon tinanggagak dito'y programam a naidrama maipapan ken ayat. Ket pakaragsakak unay no mapili yumat nga idrama tuy surat ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Amom kadi, asika ti mang parparagsak iti lubong ko, Jojo. Sipod na danta iti relasyon, makuna ka napadasak man ang tinagragsak. Kunak ngamin no kanibusana ng tilubong ko, iti sininaanak ti mo na anobyok. Ang, saan gayam? Naragsakak man, tas sika tinagbali na kaya na ko. Awan ikarit ko ken ka. Amay sangak lang ken nga ron daman nalon. Emore no kasta, inayat naklata. Sana kinabak ng ti pagrukudan ti panagayat ko, Jojo. Tinapatag, ay ayatan nakmat iti napud no, kas iti panagayat ko kan ka. Agyaman ak no kasta, Aisel. Ang amom, adamat madlaw ko kaninanang mo. Anya na ita, Aisel? Kasla, di na kaya taparakan ka. Ha? Saan mo napapansinan ni nanang? Kasadya talaga tugali na. Saan na bale? Tas saan mo't ngayon suti ka rin nam? Sakmat, saan ka rin? Sa bagay matkit di tinapatag, agin inayat ta, Jojo. Husto ka, Aisel. Oy, Jojo. Oh, mawag ka di man nana. Nadlaw ko kay kasla kursunada na kanisile. Apay no armo mo na nakaw. Anya? Kasano ko mga arma? Katnobya ko na Aisel na lang. Ay kasi naamon Day talaang ay. Anya ngay kumati maganap mo kani Aisel. Pada tayo mag nga agkarkaramot iti daga. Idintutan ni Silain. Adda mabalin na. Nangataw ti posisyon na iti bangkaw a pagtrab-trabahuan na. Oo, oray pa na na. Adda nga rodan nobya. Iturundak pa lang nga garam iti sa bale. Ay, di ka man nagbalin amaag, Jojo. Anya ngay kuma, ti masakbayam iti dayjay nga Aisel. Armum ki din di Silain. Ha? No kunak nga armam. Sika mo ilaang ti agnamay no tong palam ti bagbagak. Ninanang mo. No kayat mo ang nasaya at kakanyak. Nagtungpal ka nga raw, di ti kayat kaw. No bilang tarong magnisilin. Kayatin na nga tamay. Ay na, iso lang nga rodan ti mangipakpakita iti motibo kain ka. Di may aw-awisan na kapay. Magatender kayaw iti partay. Anya ngay kumati kayat asawan day ta. Nagadudi ta ti mabalin na nga awisan. Agam, apay asikapay laeng ngay. Madlaw mo ta kursunada na kalaunay. Iso nga armo mo na nakaw.
Nanang. Basta armom ni Silen. Ta iso ti kayat kaw aparakin ka. Iso ti kayat ko nga agbalin manugag. Nawatam. Nanang. Ay di ka nagkadkad. Pagsaya at ang mulang ti bagbaga kunak manay. Agyaman nak. Tapinatgam tikid daw ko. Akadwain nak nga aginom dito'y Jojo. Kunak no di na kun patgan. Ngamin, pinagkid-kidan nakmat ngamin, idi inawis ka adumar ay iti party. Kwa Silen. Among gatin mo, apay pinatdaktikid daw mo ita. Apay Jojo, ha? Gabuta, agayata kon kan ka, Silen. Talaga? Amom ka di, nabayagan nga urayag nga ibagamday ta. Lukas ta, kaya't nakadingat, Silen. Wen, kinapudno na. Nabayagan a kursunada ka. Ngam, kasanungay. Kat, adamot ngamin kayan ayat mo. Ay, kung sinina ako na isel para kin ka, Silen. Ampay so, Jojo. Wan, namiris ko ngamin. Asi kagayam tayo ayatak. Sangkit nga ni Aisel. Kasta nga Ruat, sinaamon ni Aisel. Iti kasta, agbalin mo tin alegal ti relasyon ta. Kamaudyanan na, makabalasak matlaangan kan ni Aisel. Ha! Inagaw na kanyak idi ti pwesto kas first honor idi high school kami. Kasta una ya sakit tinaka manariknak idi. Urian niya ti aramidan. Polos adjak maatiw. Siya kakanayon ti first honor idi elementary kami. Ngam iti nag high school kami. Inagaw na kanyak ti pwesto. Ha! Agbalaw tulangan enton sinaan ni Jojo. Ngamin, siya ti pinili ni Jojo. Ay, Sheila na. Umuna ako ni Jetalong. Ibalunan naktulangan. Wan tatang, sana bale, dandanin maluto to'y lutlutwag. Pasensya ka anak ko ha. No aging gayta, sa anak-anak ka urnong iti busbusim ko mga agadal. Mumay anay lumlum tayo iti utang, kapo iti panagpaagas day dinanang mo. Maawatan kayo matatang. Di kay kadiagdanan, tanaawat kung sitwasyon tayo. Ay na, agyaman no maawata manakaw. Unay kayo lakit binaya tatang. Saan kumaday tati pagparikutan niyo? Ayos lang mat kanyak. Alagaro day nalakaw. Umuna ako ni Jetalong. Sumarunukan taong. Sige tatang, sumaruno ak matlang nga dagos. Imbag man ta nakapasyar ka, Jojo. Nabayag asan kan nga imay dito'y balay Masensya ka na, Aisel. Imayak, tanda ko man napatig nga ibagak. Anya day ta, Jojo? Kwa Aisel, sabay ko ma, tapos nagsaksakit tinakam mo. Yan sabay ko ma, tapos maawatan nak. Ha? Ne, apay nga minaya. Anya di ko na mga ibagan. Aisel, kahit kunti makiwin na suwaskan ka. Anya, ang apay. Adda ka din na aramid ko abasol, Jojo. Awa na, Aisel, awa naman. Awan ti basol mo. Apay nga ron akayat mong ti makisina kanyak. Hindi anya aga po. Pasensya ka na. Atan sa baling ay ayatek. Anya, nagdaras matan ti panangisukat mo kanyak, Jojo. Pakawanan na ko ma, Aisel. Nagbalinak lang nga napudno iti marikriknak. Asino ti babae nga nangisukat am kanyak? Ni Silen. Anya, ni Celine, a batch ko idi high school. Kasta ka di. Wan, sabay ko matamawatan nak. Sorry talaga, Aisel. Apay,
Apay anaramid na ngayon sukat kan ko na. Apay, Jojo. Igapo tayo isutin na karig na kitipod na palagayat. Anya. Awanan kay tibail. Ang ano? Ay, sal, pagawanan na ko nga. Yung saan nagbali ito panunok ko. Misilin itante etrek sana si ka. Alala. Gusto na itan na panagsangsangit mo, anak ko. Sa narumbang asangitam na dya klase alalaki. Nagsakit, tatang. Nagsakit na panunutan na naglaka lang ti panangisina ni Jojo kanyag. Wanan ba'y na dya lalaki? Wala lalaki ito lumapagdalgan. Sa magayam. Ay, diyak lang ninamnama akas day gayam tiyaramidin na king ka. Sa lawasa wala lalaki. Nagkaripay kanyak. Adi na kanto pasakitan. Ngam obaw magayam lagi ti karina. Uray kumama no sa nakarupa jaske. Tsaka mono ka sa no malibatak na ito yapan nakapasakit ko, tatang. Eh, naanak ko. Mariknak. Ti marikritnam. Igam, rumbang lang alumaban ka. Di mo ipalubaws nga bakin nakatisakit tinakam amarikritnam ita. Tatang. Anak, di mo rin ba nga sagitan ti kasi klase ti lalaki? Ipakitam kinkwala. Asaan laing nga iso ti lalaki dito'y lubong. Eh, surungkol? Sa dino tayo tinalaing anak mo natin? Nagkuyog da kan ni Silen. Apay ka day, Mario. Na, tadamagang pa'y laing no apay. Kahit ko makasarita, gapoy tinarabid na itanak ko. Anya? Ay, saan ka kuman na makibiang pay? No talaga nga'y ayatan ti anak mo, ti anak ko. Baybay adnan, no anyat ti pagragsakan jay anak ko. Ngamen, nasaysaya at tutibiyag ti anak ko, no ni si Lane ti masawa na. No kasta, dahi ti makagapaw, no apay nga insukat na ti anak ko. Kay, anya pa'y kumangay. Heh, rupat kwarta kayo gayam nga gina. Ay, Mariaw, ah? Awan karbengam amang ibaga iti kasta kada kami. Pud na, Mike. Insukat na ti anak ko, gapulang iti kwarta. Heh, nagpadaan nyo nga gina. Ay. No awanan tinapatag nga ibagam, pumanaw kan. Ala. Pumanaw kan, Mariaw. Panaw! Apay anapan kayo pa'y lang ijabalay da Jojo, tatang. Uy na, takayat ko kumama kasaw. Ngamti mo inanak tinakasaw. Anya ngay tinbagbagan ni nana nati, tatang. He, may samay da dya bakitan. Konsinti daw. Ni, apay mo tanak ko nayo ti kasta, tatang. Baybay akalon ti alak na. Saan kumakanong agsakit tinakim mo? Nalasa isaya at ti kasasaad ni Jojo no ni Silen ti maasawa na. No kasta. Gapugayam edi kinabak nang ni Silin. Iso nga insukat nakkan ko na. Eh, kunyapay nga. Talaga kastan anak ko. Napimpintas ka no, tagbalin a kasasaad day dya at Jojo iti din na ni Silen. Iso nga di mo ka no riribukan pa itibiyag da, anak ko. Kasta timbaga dya bakal. Naragsak ka din anangagaw iti boyfriend ko. Ha, Silin? Inagaw? Akasmat iti panangagaw mo kanyak. Idi iti kina first honor ko. Idi at datayon iti high school. Saan ko nabasol? No siya kung tinag first honor, edi high school tayo. Pues, saan ko matinabasol? Numas ay ayaten na ko ni Jojo ngam iti sika. Mas ay ayatan. Dahita ka di timbaganakan ka. Wano, mas inayat na ka, gaputabak nang ka. Kan ada na talgad at trabaho. Anya? Dahita tipod no Silin. Isungawan karbangam amang ibaga nga ay ayatan na ka ni Jojo. Ngamin,
Tila ang kwartam tinapatagkan ko na. Awanan ka itibain? Ibabawin timbagam! Awan karbangam amang sipat kanya. Ayop ka! Sala nga may sa ti aldaw, ha? At dantula ang aldaw mo kanyak, Aisel! Ha! Tandaan am dayta! Dituyak pala ang agpalabas iti oras. Nagpinta sa buybuyaan ti danong mga gayayos iti karayan. Makapalagan iti rikna. Kuma, ianod magtanti danong ti sakit amarikrik-nak ita. Nagsakit. Apaya siya pa'y tinakapasama ka ti kastoy. Awan ka din ti karbangak nga agragsak itinagan niya yan. Saan mo nga ramidon ti kasta? Bastos ka! Apay ngay narakot na! Sorry, miss. Kunak namin no kahit mo titumpwak manipo dito rang tay. Kapoy ti panagpukaw mo. Kayat ko na nga erwar ti sakit tinakap amarikrik-nak. Awan planok nga pakamatay. Pasensya ka na, miss. Naarakop ka matin. Ayun gayam. Siyak gayam ni Ramil. Siyak ba't ni Aisel? Apay. Anya nga minti problema. Apay ako na mga dasakit tinakam amarikrik-nam. Mabaling ka di amamuan. Kaputa insukat nak ti boyfriend ko. Anya? Ay sos. Iti day ta kinapintas mo. Insukat na ka tinubyong? Insukat na kay ti baknang. Kan adda na talgad at trabaho na babae. Kasta ka di? Sa bala talaga ti maaramidan ti kwarta niya. Sa bagay, kwarta day tan. Kaya't mo asawan. Isumat ti aramidam iti kayan ayat mo. No makabirok kamat iti nabakbak nang. Itan niya kumagapungay. Naibagak lang siguro ti kasjay. Kaputa ura siya. Insukat nakmat ti girlfriend ko iti baknang. Ngam sana nagsakit tinagam ko. Kaputa sana rumbang akailalaan ti babaya kasjay. Kat rumbang akas tamot ti panunutam. Imbag ka pa'y takas na ti kapanunutam. Ngam siya. Saan? Nagsakit din akam ko iti inaramid kanyak medya alalaki. Inayat ko ti awanan bayin. Ngam naglaka lang ti panangisukat na kanyak. Lipata mo beta na pasamakin ka. Aywan, sa dino ti balayo. Itulod ka nga gawid. Saanan? Kabalak ti agawid na si Shak. Itulod ka, miss. Amangan no makasalaw ka pa itisan anasaya at ti panunot na ditatalan. Katanyang pitaramidan dakin ka. Mala, umay ka na, Isel. Itulod ka ni Jabalayo. Naggap-gapwam anak daw. Kas taunay ada nagkuking ka. Kinasino na takadwam? Oh, siyak ni Ramil, tata. Intulod ko lang tanakyo. Agyaman nak ba raw? Ako na nyaman na, tata. Sige, agpakadak mo tan. Isel, mapana ko. Sige Barok, kit ulitak maninti agyaman Sige tata, baliwak tulangin ti mayagpasyar. Sige, makamu ka nga rudan Barok. Aisel, patuloy ak nga rudan ha. Agyaman akmanan iti panangitulod mo kanyak Ramil ha. Agan anad ka kumay ti dalan mo. Anya pa'y laang ti aramidum ngay Jojo. Ibagamon iti kaayan-ayat mo, tagkalay sa kayon. Narigatay na mga no mapaluspo sampay. Sayang bay. Unka dinana, saan kayo madanagan, tasyat di makam mo? Di ka agkapoy-kapoy, kunak manayin, Jojo. Nanang, amuyo ka di. Tay, anya? Kasalama kong konsensya ak. Da, anya kumati baka konsensya amay. Damag ko asangit ka nun na Aisel. Kapoy tinaramid ko ginkuana. Hay?
Saan man adagiti awanan ka iskan na abanag ti pagproblema am Jojo. Ti kasaryo ken ni Silen ti asikaswam. Ayam na lang. Kasano nga iti kastusin minto nagkasar kami. Ayawan pariko ti dayta kunak nga ruday. Tumulong ak iti magastaws. Uray ipaparti kami no natarakin ko ababoy. Basta maasawam ni Silen. Nawatam. Sweetheart, kahit kung agkalaysata ko man. Kas laggaganat ka nagkalay sa taas, sweetheart. Diyan kami kaya maagaw da kapay kanyak sa bali tao. Iso na sa siyot lang, agkalaysata. Hadakin ka Ngam, kasano nga rod nga iti bang gastos iti panagkasarta. Ay, pagtutulungan tayo sweetheart. Tumulong ka no ni Nanang. Ipaparti na ka no amin at tarakan na baboy. Okay, sige nga rod. Umanugot ha ngagkalay satan, sweetheart. Oh, agyaman aksilin. Nasaya at Mike, nagpasyar ka man rin ba raw? Tata, umay kuman man yung pasyaran ni Aisel. Mabiglaan nga raw, tayabak na Aisel ba raw? Sige tata, kitagyaman na ka. Ba raw? Oh, api ka di tata. Mabaling ka di tagdamagin ka. Anya day tata. Ararmam ka di ti anak ka? Ha? Ay ko. No bilang tarmak tata. Agda ka di pan nakabalin na. No siya, awan parikot iti day tabaraw. Ang tsak kaya't apasakitam ti anak ka. Among masiguro tinaglabasan na. San kaya madanagan tata? Jak aramidon ti inaramid ti kaayan ayat na. Kapta, napadasak mo't tinaglabasan ni Aisel, tata. Sapay ko mga raw, Ramel ba raw? Sapay ko ma, tadi mong tupaldaangan ti anak daw. Aisel, kumusta kan? Okay aklang, Matramil. Nasaya at matihurno kasta. Kahit kadya sa unday ta, nakailiw-liwag kan? Naskan lang alipati ko ni Jojo. Ngamin, umadanin ti panagkalay sada iti nangisukatan na kanya. Aisel, amom ka di. Adamo ka pa lang ang makita. Nakarit na ako niti panagayat kan ka. Ha? Sapay ko ma. Tagkan lakiti gundaway amang ipakita anapudno ak iti tarigagay ko ken ka. Ikanak kumapay iti nananay a panawan, Ramil. Amumat, noan niya tinaglabasak. Awan parikot iti dayta, Aisel. Sa anak matkat nga agap-apura. At dahak lang dito'y amang uray kan ka. Itangaan daw ti kasarda Jojo kan Silin. Kasla mabrihat ti barukong ko. Kunaklakit din no ni Jojo ti lalaki mata kunay-nay ko agigat tong palpiyag. Saan man gayam? Kas iti umunang hayat ko. Lino ko naklangan. Inayat ko iti kastaunay ni Jojo. Apay kasto iti nagbanagan ti ayan ayat ni. Apay kas jayla ang kalakakan ko na tinangisukat kanyak. Kasano ka malipatan ni Jojo? Anya ti rumbagaramidek, Diyos ko. Tulungan na ko, ma. Itikas na. Daras ti pan nakalipat ko ka ni Jojo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Denggan inton bigat tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Jojo. Dito'y lang programa tayo. Alagip ti napalabas.
lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Jojo. Ditoy lang programa tayo, alagip ti napalabas. Anya ti rumbang nga Aramida, Diyos ko. Tulungan na ko, ma. Iti kasta, daras ko malipatan ni Jojo. Saan mo ko mga ipalubos nga gladladingit aklatan? Ni Jojo ti rason anak kabangon na iti panagladladingit ko iti damo ngayat ko. Nga pagladingitan na matlagayam. Nagsakit. Ngamdas kan nga aklo na kunti amin. Katlipatag matan ni Jojo. Ita tanalpasan ti kasaryaw. Sa dino nga iti pagnaidan yaw. Sa dino pa'y kumangay, nanang. Kat iti balay ko ha. Alangan mo't nga dito'y balay yo. Ha? Ay, umukidi Ay, nagdamag aklang may tanak ko. Sana narumbang nga damagan nyo pa'y dayta, nanang. Adamat siguro panunot yo? Alangan mo't nga dito'y balay yun, ti pagnaidan mi. Kat nakabasbasit. Hay, tsak lakit di makagaraw dito'y. Matayak no siyak ti agnaid dito'y balay yo. Ha? Sa nabali, nanang. Taka na yung nagtumot yung may pumasyal dito'y balay? Depende dayta, no palubusan ka, Jojo. Ah. Ha? Na, anya ti kaya mo asawan si Lane anak ko. Ada kayon? No, anya ti panagawat yu iti impakak, nanang. Ha? Ola, alaam amin na akagawaam, Jojo. Agawit ka ni balay ko. Kunaklakit din no isurot na ti asawam ang makipagnaid ijay balay na agam sa amugayam anak ko. Ano sa inyo lahat ng tagmay-may sa dito'y balay tayo, nanang? Sana bali, takanayan kayo mo't nga may sarungkaran. Mala ti napatag, baknang tinasawam. Sumaya mo siguro ti biyag mo anak ko. Nanang. Agam apay no kasaritam ti asawam. Ta umayak mo't makipagnaid ijay balay na anak ko. Ha? Ay, mabayinak mo't kinisilin, nana. Amuyo mo't nga iso timang pakpakan kanyak. Iso amin tagas-gasto si balay. Gasta aya. O, nanang. Iso pasensya kayo pa'y lang nga. Sana bali, takanayan kayo mo't apasyaran dito. Kastam ka dilatan anak ka. Kalayon anaunag ti pampanunutan. Diyak mo, tata. Ngam, apay nga tamarigata na ka makalipat. Anak, pangaasin talipati mo ni Jojo. Siguro, nakaragragsak itay ti sidong ti asawa na. Ay na, saan man gamin adagita ti pampanunutan? Uray diyak kayat apanunutan, tatang. Ngam isulat tamat ti sumrak iti panunot ko. Diyak maliklikan na panunutan ni Jojo, tatang. Rumbang na lang alipata mo ni Jojo, anak. Iliw-liwag mo tinapasamak ka. San nasaya at ani Jojo latan ti pampanunutan? Tatang. Tinasaya at agbirok kay ti pagbisyam. Iti kasta, saan nga isot ti pampanunutan? Makapadakis king ka ti kasta, anak ka. Awan tinasaya at nga ipaay ti kanayon apa nagpampanunod mo. Ay, sir. Kumusta kan? Okay aklang, Metramil. Kumusta kayo matanti panagayat nga idartarira ko ken ka? Makatawunan nga gar-arma ken ka. Kwa, Ramil. Di mo ibaga.
Ani pa ilang Jojo tilinaon tapuso maging gayta. Awanan ti mariknak apanagayat ka ni Jojo. Aisel? Yamin, si kaitan ti ay ayatag. Ha? Agpaiso, Aisel? Wan Ramil, agayatak matunkan ka. Ay na, agyaman na, Aisel. Kamaudyanan na. Nasumpatan mo't lang tinabayagan ng ikarkararag ko. Oh, ikarig, di kan tupaldaangan, Aisel. Sapay lang ko ma. Tasaan mo nga ramidan kanyak tinaramid ni Jojo. Santo Apolos, Aisel. Ikarig day tayo tibatog ka langit. Anya nga tanog kalaysatan. Sigurado ka, Ramil? Wen, awanin ti rason. Tapno ibayag tapay. At datan ito nga edad. Isungag kalaysatan, Aisel. Iti kasta, makabukal tamutan iti pamilyata. Ay na, kablaawan kayo anak ko. Agyaman kami, tatang. Agyaman kami, tatang. Ay, sabay ko ma. Tanaragsak ti panagdinayo nga gasawa. Ramil banap. Sikan ti makamoy tanak ko ha. Sabay lang ko matayatam itinapod nun ni Aisel. Itatanalpasan ti kasarta, Aisel. Sa dino nga, iti kahit mo apagyananta. Diyak kaya't apanawan ni tatang Ramil. Numabalin, dito'y talata ko mabalay nga agnaan. Kaasimat ngamin ni tatang no panawan tang agmay-may sa dito'y. Katuan ha, on parikot iti dayta kanyak. Sikat ti matungpal, Aisel. Agyaman na ka, tao manugot ka iti kayat ko. Kasta ti panagayat ko ken ka, Aisel. Uray dito'y tan nga agtalon. Nalawa mo ti sanik ko ni tatang. Sana paikit din nakabalan amulaan amin ti dagana. Datan ati mangmula. Ay katuan ha, kahit kung agtarakan iti agduduma adingwen. Katwan adakan ka day talakay. Uray syakmat. Kaya't kumatiag tarakan iti baboy. Wala. Pag tinulungan ta bakit? Iti kasta, rumang ay tibiyag ta. Kastoy ka dilat ng tibiyag ta, Jojo? Ne, anya di ka mo asawan, Celine? Awan ka diti plano nga agbiro kiti trabaho? Ay kwa, Celine, pasensya ka na. Ngamawa mo kami, nalpas ko ako rusaw. Iso amarigata na kagbiro kiti trabaho. Iso kinayat na. Gaputaan mom abak na nga. Kasta ka di? Ha, ne. Anya ka din day tangay bagbagang. Pudno mo, saan ka di? Ngam ti kinagpaiso na. Ni pailaeng Aisel ti adda di ta pusom. Sana po no day ta, Celine. Agasawa talang harudan. Sikat ay atek. Saan ka na makapaglibak? Iso a pinili na. Gaputabak na nga. Saan? Celine, sana po no day ta. Ay saan ka naglibak, Jojo? Dinak man nalilawan. Sa anak amaag. Saan asyak tiluklukwam, Jojo? Alpasan tinasurok ang makatawan. Nakiasawa maggayam na, Aisel. Yudamag ko, anaragsak da itinakiasawaan na. Manalon ka naman lang yung kasawa na. Yung naanos ka nukan nagagat. Ibagpay na, Aisel. Tanaragsak itinakiasawaan na. Yung siyak. Sa anak ka naragsak. Dahil sigurong tidosak. Gapo iti panangikulasay ko kina Aisel. Agpababawi ak. Yung naladawan ti amin. Jojo, pinapanaw kong ti katulong. Awan mo't lang aramidem dito'y balay. So, sikalangan ti mang trabaho iti amin na trabaho dito'y balay. Tapno, adamot maitulong mo kanya. Saan kat atapapakpakan kalatan kanya? Magsakit mo tinti kasta pa nagsasaong kanyak, Celine. Pudno mo, saan ka di? Isasaan ka kumamasaksakitan. Taday tat kinapudno. Oh. Sige, may sutik ko lang.
Siya akong ti mga rami diti amin na matrabaho diti balay. Iti kasta, awan mo't maibagbagam kanyak. Kasta ha? Tapno adamot serbin. Di ko nam siguro. Agbalin ka adon no siya ti maasawam. Anya? Saan mo ta kasta, Silin? Sorry, no awan ti maitultulong kukin ka. Umayak man pumasyar, anak ko. Oh, apayaya ka na yun ti yumayo dito'y balay, nanang. Taktakan nyo lang ti asawak. Madisturbo lang iti aramidin na. Ha? Awanan ti katulong mi. Iso nga ison ti para trabaho kadag iti trabaho iti unag ti balay mi. Ha? Nay, hapay ngay akas tamo ten silin anak ko. Anya nga apay? Rumbang lang. Tapno adamot serbi ti anak yo. Saan kat apapakpakan data kanyak? Di ko na siguro. Agbalin adon dito'y balay ko. Gaputabak na angak. Naglaingin ngay. No aramiden nakit din na sugar mami na. Ha? Pudno mat, saan ka di? Ay, saan mo't nga itikasta? Balasang ko. Ay na. No awan na tinapatag nga ibagayo. Pumanaw kayon. Tamakadistorbo kayo una yan. Si Line. No awan na patag nga ibagayo. Saan kayon nga umay dito'y balay? Makataktak kayo laang. Nagalas gayam ti ugali ni si Line. Bastaws ti pa nagsasauna kanyak. Ay, saan mo gayam nga agbibiyag abak nang jay anak ko iti dinana. Tay sumot tinagbalin akatulong na. Ay, agbabawi ako no apay nga isaw ti inasawa ti anak ko. Idinto ta ni Aisel, nagpintasan ti kasasaad ti biyag na. Uray ni Mariaw, nagswerte, gapaw ta saan da pinanawan. Saan nga agmay-may sa ijay balayda. Ay, sana kas kanyak nga agmay-may saak. Kandi nakpayon masarungkaran jay anak ko. Gapaw ta saan mo kano apalubusan ni Silain nga asawa na. Kunak ide no ayaban nak ni Silain ijay nagdakkel abalay na agam sa ambo gayam. Ayan ya ka din daytaw yan napasamak kada kami nga agina. Silin, sweetheart. Agawit ang manbihit. Mapan ko lang sa rungkaran ni nanang ko. Saan ka pumanaw? Dito'y ka lang balay. Ano niya? Hanggang kahit kulang mo ta makita ti kasasaan ni nanang. Saan nga minin nga umay dito'y balay? Sa mapan kumot kitaan. Ha? Rason mo lang data. Ngam kinapudno na. Kaya't mo ang makita ni Aisel. Ha? Siguro mailiw kan kenkwanan niya. Anya ka din deta sa asawam. Adan asawa na Aisel. Oh, anyang iti mo. No adda pa'y panggap mo ang makisinubyanan kenkwana. Uray pa'y subyana. Sigurado asan na ko na kahit na Aisel. Kaputan na ragsak itan iti na ti asawaan na. Ka? Umapal ka? Anya kumangit apalak. Gapo, tasaan ka naragsak iti danak? Gapo, tasaan na natungpal ti arapaap mo, abumaknang ka, no siyak ti maasawam? Mabaling ka di Silin. Husto da itan asang kadagulit mo. Basta rumara kita, tasarong karak ni nanang ko. Ha! Patasam ti rumwarita! Agsinatan! Anya? Anay ko, nagsakit na talaga ti ulaw ka. Iyak makabangon nga agluto iti kanag. Ay, nagriga laki din ti agmay-bay sa. Hindi na mo lang aminin umay sarungkaran ti anak ko. Ay, daytoy ka din ti dusak. Gapo iti inararamid ko. Ay, no ni Aisel siguro tinakiasawaan ti anak ko.
Awang kastoy asasaadag. Ay nalaos ti panagladingit idi ni Aisel. Gapaw iti inaramid ni Jojo. Asyak mo lang tinang sugsog. Agamita. Ay, nakaragrag sa akin tibiyag na. Idinto ada kami kun ni Jojo. Kaagpaada kami asaan anaragsak tibiyag na. Ay, Diyos ko, sabay ko ma. Tama pa kawan na kadagiti dakes ngay nararamid ko, iti kalabas. Manungal daw betin ajak nakit-kita arimwar ni natay. Kastaya, tatang? Huwag niya nakaw. Kanayon ang nakarikip ti balayda. Ginsapay mo ngamin umay sarungkalan ni Jojo. Padasan nyo man na mapankitaan di tabalayda, tatang. Amangan madamat tandakas ang napasamak kaninana nati. Ay, huwag man ngagpasaw. Mas daawag lang amin. Takanayon ang makitak iti paraangan dano kwa. Manungal dawon ajak nakit-kita. Ay, makapadanag mo ngagpasaw. Sino nga tati ang tugtugtog? Nay, sarungkaran nak nga tati anak ko. Sana nakatrang ka na ita. Sobrang kalatan. Ate. Ay, pasensya ka na. No, nadisturbo ka. Madanaga na ngayon. Takaslamot dun sa angkarong-rumbar dito balay mo. Ay, agiaman nagtaimay ka, Mario. Masakit ang ngamin. Ay, manon nga aldaw adanom lang ti ipapaunag ko. Hindi makabangon nga agluto iti kanag. Ay, wampay kidin ati lutuag. Asas, pinasaya at ipandakalangan ni hospital. Ay, manugaya mga aldong agsakit ka. Ay, alabang nga ron, Mario. Ay, po, talaga nakapsot ako na. Kahit numabalin, payaban niyo ko pati anak ko. Hindi na mo ngaminin umay sa rungkaran. Kapay ngagpaiso ka di nakamutin sa rungkaran ni Jojo. Po, Mario, wag mababawi ang itan. Nuwapay asaan ani Aisel, tinaasawa jay anak ko. Kapay, Mike, kuna man o jay ba nang asawa ni Jojo ti kaya mo? Ay, po, saan gayam at ikinabak nang tipang rukudan iti ayat, Mario. Tapay mo na ako ng tikas natin. Hey, nag-alas ti ugali dyan inasawa na. Iparit na pa'y sumarungkar kanya. Kan sumarungkarak ijay balay da. Tama ka disturbo akano lang. Kasta ka day. Ay kita talaga nga raw asal alasaya ti ugali di asawa na nukasda. Wan, iswa pang hasim ka di, Mario. Paayabam ko maday anak ko. Wait. Di ka madalagan natin. Tatalaga apayabak ni Jojo nga anak mo, itama lang. Panghasim ta palubusan na kumamad sila. Adda ka nun ni nanang ija ospital. Ana, tapno awan mo ti makunkunam. Sige, palubusan ka. Nagyaman ang unay silin. Saan ka di sumurot kanya? Saanan? Ado tinaskan nga aramidag ija opisina. Diyak kaya ti mataktak. Silin, mabaling ka diti tumawat iti kwartam. Apay? Ada ka di impadulin mo kanyak, ha, Jojo? Ha? Sige. Tapno di mo ko na, ikan ka. Amok mata syaklatan tinamnamaam. Pasensyahan na ko man silin. Umumat nga ang trabaho. Yun may sa,
Patak lang dito'y balay. Gapo tayo sugat nga rod ti kayat mo. Alala. Awanan ti adu pa yan sao. Ato'y ti daw ato makporta. Agawid ka matlaing adagos, ha? Di ka agbayag ijay. Naawatan? Kasi kagaan din nagbantay kini Nanang Aisel. Agyaman ang lao na yan. At tinulungan yun ni Nanang ko. Anya ti klasim nga anak, Jojo. Apay abinay mayam ni nanang mo. Apay asan mo man laang mata sa rungkaran. Kasano? Di nakmat ngamin palubusan ni Silin. Saan na kaya't nagkita ta? Anya? Kat, day ti makagapo abay-bay amad tanti inam. Kasta ka di? Dahito'y sigurong titusak. Gapo iti panagikalang ko ken ka, Silin. Inkulasay kagawan ti makagapo. Ginapununan. Sana nagsaya at ugali tinasawak. Di mo ibagati kasta, Jojo. Aramidem ngamin ati pagrabang kasmay sa padre di pamilya. Saan kat amang namnama kalatan iti kinabaknang di asawan. Agtrabaho ka. Iti kasta. Adamat bukod mo a kwarta. Kan adagastusam. Saan kat adumaw dawat kalatan iti asawam. Kan saan amabalin apander kalatan ken kuana. Aglalo no may papan iti inam ti saritaan. Agtrabaho ka. Kat sikat ti mangtad iti kwarta iti asawam. Saan kat asikat ti dumawdawat kan kuana. Oh, ang yaman na kiti dahita pang magbaga, Maisel. Kat ko ti dumawat iti pamagawan. Iti naramid ko iti kalabas ka. Pagbababoyak, iti panangisukat ko ken ka. Yaman niya nga ron. Napasama ka.Esa pasensya ka lang ko man ganyak. Sorry, Aisel. Pagyamanak pagit diti kasdya ngay naramid mo. Gaputan na amok ni Ramil. Nga iso ti pudno amang ay ayat kanyak. Iso ti lalaki a pudno amang ipatpatag kanyak. Kat naragsaka kun iti danana. Sapay ko man. Tamaurnos yumatan ti may papan kada kayo ka ni Aisel. Iti kasta, agbalin matan anaragsak ti panagden nayo, Jojo. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Talaga siguro aday tuyen ti gasat ko. Gapo iti panangikulasay ko idi ken ni Aisel, gapo laeng iti arapaap ko akinanam ay tibiyag. Ket ita, awan pay laeng nagbaliwan ti amin. Agtagtagi balayak latta ket pagserserbiak ti mangup opisina nga asawak. Siak ti agaw awer ken mangas asikaso kadagiti duang anak mi. Siak ti agitulod ken mangsuksukon kadakwada iti pagadalan. Diyak mo no aginggat kaano akastoy ti sitwasyon ko. Diyak mat makabirok iti trabahok, gapu taawan kat nga rod nalpas ko. Talaga siguro aday tuyon ti gasat ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipata. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jojo. Ken ka pagayam, Jojo. Pasensya kan iti ibagak. Ngam panagkunak kat si kamat laang tinagaramid iti kunam agasat mo. Dayta ti pinilim abiyag. Dayta ti pinilim apagbalinan. Sika ngamin tay tao nga awan diskarte na iti biyag. Nuan niya ti adda isulatan. Sursuruam ngamin ati tumakdar kadagiti bukod mo asaka. Sika ti lalaki, sika ti padre di pamilya. Rumbang nalaang nga rod nga aramidam met dagiti pagrebengam kas ama ti pagtaangan. Alakastan pagayam Jojo, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.